Ikaze inshuti mukunzi wa Dressing Room TV. Reka nizere kumeze neza, nizere ko gahunda zawe zikomeje kugenda neza. Reka ngushimire wakoze subscribe aho uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, ndetse nawe uri muri diaspora, uri inshuti y'akadasohoka. Ngiye gusuhuza Sam Kayiranga. Ibisanzwe cyo kugezaho amakuru yanazira weekend mu mikino. Niba utarakanda subscribe, kafata isegonda rimwe kandi subscribe kandi no kukazogera ku ibyo dukoze byose bijye kugeraho bigisohoka. Amwe mu makuru ndaza kukugezaho muri no weekend naho mu Rwanda umukino wa football, aho shampiyona y'abagore yazaga kubitangira. Itangira n'imbaraga nyinshi cyane yaba ku ikipe nka APR WFC nyuma y'imyaka 11 yazaga kubigaruka muri shampiyona. Ikipe nka Rayon Sport yaje kuba yanikira izindi. Ndaza kukwerekeza ku ikipe ya Sport y'abagabo yakinaga umukino w'inshuti ndetse ikipe ya Mukura. Amavubi umutoza Spitra yaje kubahamagara 25 hanyuma zifashisha umukino w'izuyurira pene. Munyemerere nze kwerekeza ku mugabane w'Uburayi, shampiyona zazo zikomeza. Hamwe n'ibindi byose nakubwiye ndaje mbirambure mu kanya gatoya. Muri no weekend ikipe y'abagore ya APR WFC nyuma y'imyaka 11 aza kubigaruka igabukana n'intego nyinshi cyane. Aho kuri wa gatandatu yaza kwimanuka mu kibuga ihura n'ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya APR WFC y'abagore yaje kubingana na AS Kigali ibitego 2-2. Ni umukino urimo ishyaka ryinshi ku mpande zombi. Nyuma y'imyaka 11 ubu no kuva 2013 ikipe y'abagore ikaba yaraje yiganjemo abakobwa bakiri bato cyane by'umwihariko bakiri abanyeshuri. Ni umukino witabiriwe na chairman wa APR Colonel Retired Richard Karasira ndetse n'abatoza ba APR y'abagabo. Ikipe ya APR WFC y'abagore ifitemo abana benshi bafite impano b'abakobwa, aho navuga nk'umuzamu Mahombe Joana ndetse n'uwitwa Ihirwe Regine waje gutsinda ibitego 2. Ku rundi ruhande ikipe ya Sport yazaga kuba yandagaza ikipe ya AS Mutunda iyanikira ibitego 15 ku gitego kimwe. Nk'ibyo bitego 15 harimo 5 bya Mukandayisenga Janine ubusanzwe nka Kaboy. Mu yindi mikino yazaga kubihaba indahangarwa yaje kubitsinda maze igitego 1-0. Nyemera itsinda Fatima Women Football Club igitego 1-0. Munyemerere nerekeze kuri Sport y'abagabo. Iyi muri weekend na shampiyona yari ihari, ariko Rayon Sport nk'ikipe ikishakisha ikibazo cya mikoro yazaga kubikina n'ikipe ya Mukura umukino w'inshuti kuri stade ya Pele Kigali Nyamirambo. Rayon Sport yazaga kubitsinda Mukura ibitego 2-1 idafite abakinnyi bagera ku 10 bari mu kipe y'igihugu ndetse n'abandi bari mu kiruhuko. Ibi byatumye abadasanzwe babona umwanya wo gukina, babona amahirwe yo kwigaragaza. Bidatinze ku munota wa 15 witwa Sunzu Mende Bonheur yatsindiye Mukura igitego cya mbere ubwo yararobye umuzamu Karim Diaye. Ku munota 45 Ndayishimiye Richard yishyura ikipe ya Rayon Sport ku ishoti yatereye kure inyuma y'urugo rw'amahina. Bagiye kuruka ari igitego 1-1 hanyuma bafata konsigne z'abatoza. Kugaruka mu gice cya kabiri umukino wakunze kwigaragaza mu kibuga hagati, amakipe yombi ari kwigana. Ku munota 85 witwa Faringanye yaje kubatsinda igitego cya kabiri Rayon Sport ubwo yatsindaga ku mutwe. Birangira ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego 2-1. Ku rundi ruhande kuri mukeba wayo uyu nguyu kwa gatanu yaza kuba yandikira imeri shampiyona
ubu bwandikiraga ligue isaba ko ibirane byayo byakinwa hakurikijwe uko byari bimeze. Byari byarapanzwe ko ikirane cya Rayon Sports aricyo kizabanza kandi aricyo cyaje ari icya gatatu, bivuze ko shampiyona izakurikizwa nk'uko yari yarapanzwe. Nk'uko byari byitezwe ku itariki 19 ikipe ya Rayon Sports yari kuzakira ikipe ya APR WFC muri stade Amahoro. Gusa siko bikigenze kuko ikipe ya APR yasabye ko imikino izakurikizwa uko yakurikiranaga. Bivuze ko ku munsi wa 19 ku itariki ya 19 z'uku kwezi ikipe ya APR biteganyijwe ko izakina na Gasogi. Birangira abareyo uko bari biteze ko ku 19 bazasakirana n'ikipe ya APR bitakibaye. Ku rundi ruhande w'iki cyumweru Amavubi yaje kubahamagara 25 ba nyuma bazifashishwa ku mukino w'ikipe y'igihugu ya Benin. Baraza guhaguruka bahagurutse kuri iki cyumweru aho bahagurukanye berekeza i Abidjan. Umutoza Spitler yahamagaye 20 ba nyuma aribo abazamu batatu aribo Noir Fiacre, Buhake Clement ndetse na Niyongera Patience. Abanyugariro Leombarenga Fitina, Byiringiro Gilbert, Niyomugabo Claude, Musizi Ange, Manzi Thierry, Imanishimwe Emmanuel, Niyigena Clement ndetse na Shimimana Yunus. Aho mu kibuga hagati yitwa Ishimwe Aniseti, Bizimana Djihad, Ruboneka Jean Bosco, Mugisha Bonheur, Rubanguka Steve, Kwizera Jujea, Kali Johan, Niyibizi Ramadan ndetse na Muhire Kevin. Ba rutahizamu ni Mugisha Gilbert, Samuel Geret, Nshuti Innocent, Biramahira Bedi ndetse na Mbonyumwami Taiba. Mbere yo guhaguruka ikipe y'igihugu yaje kuganirwa na Perezida Ferwafa Nyintwari Alphonse. Abibutsa ko bagomba gukinana ishyaka kugira ngo baheshishe n'ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu Amavubi igiye gukina umunsi wa gatatu mu matsinda mu itsinda rya D, aho ugiye gukina ari urwa gatatu nyuma y'ikipe y'igihugu ya Benin ndetse na Cote d'Ivoire. Nta kindi twakora usibye kubifuriza amahirwe masa. Munyemere ntekereza ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi nk'ibisanzwe shampiyona zarakomezaga. Reka mbere mu gihugu cy'Ubufaransa kwa Emmanuel Macron, Ligue E yarakomezaga bakina umunsi wa 7. Umunsi wa 5 Marseille yatangiye inganya na Angers. Ku wa 6 Saint-Etienne itsinda Auxerre ibitego 3-1. Lens itsindwa na Monaco ibitego 2-1. Ku cyumweru ikipe ya Olympique Lyonnais yaje kubitsinda Nantes ibitego 2-0. Hanyuma Brest itsinda Le Havre ibitego 2-0. Reims yaje kubitsinda Montpellier ibitego 4-2. Hanyuma umukino w'umunsi wari PSG ndetse na Nice yaje kurangira ziguye imiswi igitego 1-1. Umunsi wa 7 wa shampiyona mu gihugu cy'Ubufaransa usize urutonde rwa shampiyona ruyobowe n'ikipe ya Monaco amanota 19. Ku mwanya wa 2 Paris Saint-Germain ifite amanota 17. Mu gihe cyo Marseille ifite amanota 18. Ku mwanya wa 4 Stade Reims ifite amanota 18. Hanyuma ku wa 5 ni Lille ifite amanota 13. Muri Serie A mu Butaliyani nabo barakomezaga bakina umunsi wa 7 wa shampiyona. Aho byatangiye ku wa 5 ikipe ya Napoli itsinda Como ibitego 3-1. Verona itsinda Venezia ibitego 2-1. Hanyuma ku munsi wa 6 imikino yari ikomeye iri umukino wa Atalanta yaga kuba yandikira ikipe ya Genoa itsinda ibitego 5-1 byose. Hanyuma Internazionale da Milano itsinda Torino ibitego 3-2 bigoranye. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Juventus yaza kuba inganya kagira igitego 1-1. Hanyuma Lazio Roma itsinda Empoli ibitego 2-1. Umunsi waje kubusuzwa n'ikipe ya Fiorentina ubwo yatsindaga Semira ibitego 2-1. Umukinnyi De Gea yongera kwibutsa abantu ko ari umuzamu ukomeye. Ni nyuma yo gutsikuramo penalty 2 agakora na save zigera muri 7 muri box.
urutonde rwa shampiyona muri ino weekend ruhagaze gute? Ubutaliyani bayobowe n'ikipe ya Napoli ku mwanya wa mbere n'amanota 16. Ku mwanya wa kabiri ikipe ya APR Dore ifite amanota 18. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikipe ya Juventus ifite amanota 13. Ku mwanya wa kane yitwa Lazio de Roma ifite amanota 13. Ku mwanya wa gatanu Udinese nayo ifite amanota 13. Ku mwanya wa gatandatu ni AC Milan ifite amanota 11, inganya na Torino ku mwanya wa karindwi nayo ifite amanota 11. Ku mwanya wa munani turasanga Atalanta ifite amanota 10, ndetse ku mwanya wa 9 ni ikipe ya Roma ifite amanota 10. Ba rutahizamu bayobowe na Retegui wa Atalanta afite ibitego 7. Ku mwanya wa kabiri Marcos Thuram wa Inter de Milan afite ibitego 7 nawe. Ku mwanya wa gatatu yitwa Christian Prestige afite ibitego 5, uyu ni uwa AC Milan. Hanyuma Dusan Vlahovic ku mwanya wa kane nawe yifite ibitego 5. Munyemere mbajyane mu Budage muri Bundesliga, ahangaha ibikomerwa by'agakuba bikomeretswa. Umukino watangiye ari kuwa gatanu, Augsburg itsinda Mönchengladbach ibitego 2-1. Hanyuma kuwa gatandatu wari umunsi wo kwita ibigugu, Bochum yaje kwitsindwa na Augsburg ibitego 3-1. Hanyuma Bayern Leverkusen irasitara inganya n'ikipe ya Holstein Kiel ibitego 2-2. Union Berlin yihirana na Borussia Dortmund itsinda ibitego 2-1. Hanyuma Werder Bremen itsindwa na Freiburg igitego 1-0. Ku munsi wo ku cyumweru kandi ikipe ya Heidenheim yaje kuba itsindwa na Leipzig igitego 1-0. Eintracht Frankfurt yihirana na Bayern Munich banganya ibitego 3-3. Stuttgart na Hoffenheim nabo babaye igitego 1-1. Nubwo rwose ibihugu byakubiswe cyangwa ibindi bikanganya, urutonde rwa shampiyona cyayobowe na Bayern Munich ifite amanota 18, Leipzig ku mwanya wa kabiri n'amanota 18, Eintracht Frankfurt ifite amanota 13 ku mwanya wa gatatu, Freiburg ku mwanya wa kane n'amanota 12, Bayern Leverkusen iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 11. Ku mwanya wa karindwi niho dusanga ikipe ya Borussia Dortmund ifite amanota 10 gusa. Munyemere mbajyane muri Espagne, La Liga bakinaga umunsi wa 9 wa shampiyona, aho kuwa gatanu byatangiye ikipe ya Leganés inganya na Valencia 0-0. Hanyuma ku munsi wo ku gatandatu ikipe ya Espanyol Barcelona n'abakinnyi bayo bari bitwaje imbwa batsinda ikipe ya Mallorca ibitego 2-1. Valladolid itsindwa n'ikipe ya Rayo Vallecano ibitego 2-1 isanze mu rugo. Ikipe ya Las Palmas yaje kubitsindwa na Celta Vigo igitego 1-0. Hanyuma Real de Madrid mu rugo nta kosa ikoze, Vinicius ndetse na Fede Valverde bayifasha gutsinda ikipe ya Villarreal ibitego 2-0. Ku munsi wo ku cyumweru imikino yakomezaga, ikipe ya Girona yaje kubitsinda Athletic Club de Bilbao ibitego 2-1. Hanyuma Deportivo Alaves itsindwa n'ikipe ya Barca ibitego 3-0. Iminota 32 yari ihagije kugira ngo witwa Robert Lewandowski abatsinze hat-trick. Hanyuma ikipe ya Sevilla itsinda Real Betis igitego 1-0, basorezwa na Real Sociedad yahagamaga Atletico de Madrid banganya igitego 1-1. Urutonde rwa shampiyona ribona ikipe ya Barcelona nk'ibisanzwe ku manota 28. Real Madrid ku mwanya wa kabiri ifite amanota 21. Ku mwanya wa gatatu na Atletico de Madrid ifite amanota 17. Hanyuma ku mwanya wa kane ikipe ya Villarreal ifite amanota 17. Osasuna ku mwanya wa gatanu amanota 15. Hanyuma ku mwanya wa gatandatu ni ikipe ya Athletic Bilbao ifite amanota 18. Urutonde rwa shampiyona rusubizwa n'amakipe nka Valencia ku mwanya wa 18 n'amanota 6. Ikipe ya Valladolid amanota 5 ku mwanya wa 19. Hanyuma ikipe ya Las Palmas ikazerekeza n'amanota 3 gusa ku mwanya wa 20. Ba rutahizamu nk'ibisanzwe bayobowe na Lewandowski wa Barcelona ufite ibitego 10. Ku mwanya wa kabiri yitwa Perez wa Villarreal afite ibitego 6. Ku mwanya wa gatatu yitwa Lo Celso afite ibitego 5, anganya na Kylian Mbappe ndetse na Rafinha. Reka mbanyanyagirane mbajyana muri Premier League mu Bwongereza. Iyi shampiyona ibitegerejwe na benshi nayo yarakomezaga,
akaba nta kibugu cyasitaye cyane ngo kize kuba cyagayika muri ino weekend. Ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Crystal Palace yaza kuba yakira ikipe ya Liverpool itsinda igitego 1-0. Hanyuma Brentford yandagaza ikipe ya Wolves itsinda ibitego 5-3. Manchester City bigoranye yaje kubitsinda Fulham ibitego 3-2 idafite Kevin De Bruyne ndetse na Rodri. Ku rundi ruhande ikipe ya Arsenal yaje kubitsinda Southampton ibitego 3-1 witwa Bukayo Saka yigaragaza cyane. Hanyuma ikipe ya Leicester City itsinda Bournemouth igitego 1-0. West Ham ihera na Ipswich itsinda ibitego 4-1. Hanyuma Everton na Newcastle zigwa miswi zinganya 1-0. Umunsi wo ku cyumweru ikipe ya Chelsea yari on fire yaje kwinganya na Nottingham Forest igitego 1-1. Hanyuma Aston Villa yongera ihagama Manchester United binganya 1-0. Brighton yaje kuba itsinda ikipe ya Tottenham ibitego 3-2. Navuga ko Tottenham ari nacyo gitambo cya weekend. Iyi weekend isize urutonde rwa shampiyona rukiwe n'ikipe ya Liverpool amanota 18. Umwanya wa kabiri Manchester City ifite amanota 17, inganya na Arsenal ku mwanya wa gatatu ifite amanota 17. Hanyuma The Blues Chelsea ku mwanya wa kane ifite amanota 18. Aston Villa ku mwanya wa gatanu ifite nayo amanota 18. Ikipe nka Tottenham Hotspur iri ku mwanya wa 9 amanota 10 yayo. Hanyuma Musanze FC Manchester United na Ten Hag wayo iri ku mwanya wa 14 n'amanota 8. Urutonde rwa shampiyona rukizwa n'ikipe ya Crystal Palace ku mwanya wa 18 n'amanota 3. Umwanya wa 19 Southampton ifite inota 1. Hanyuma Wolves ikazerekeza ku mwanya wa 20 n'inota 1. Rutahizamu racyobewe n'umuri na Kizigenza Haaland ufite ibitego 10 nubwo iyi weekend nta zamu yigeze abona. Ku mwanya wa kabiri yitwa Mbeumo wa Brentford afite ibitego 6. Paul Palmer ku mwanya wa gatatu nawe afite ibitego 6. Iyi weekend ntabwo yigeze abona mu izamu. Luis Diaz ku mwanya wa 4 afite ibitego 5. Kai Havertz wa Arsenal afite ibitego 4. Hanyuma rero muri no weekend igikombe cy'isi cya futsal cyaza kuba cyekwa muri ikipe ya Brazil itsinze ibitego 2-1 ikipe ya Argentine. Nyuma yaho ikipe ya Argentine yagize ku mukino wa nyuma itsinze ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Iyi mukino wa futsal kari wa mukino ukinirwamo football ariko bakinira muri salle cyangwa mu nzu. Akaba yarangiye ikipe ya Brazil iheranya Argentina inyagika ibitego 2-1. Reka ngushimire wowe udahema kudukurikira, wowe wakomeje kudutega amatwi. Reka nkwifurize amagarika n'ubugingo. Nubutse ukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ukomeze kudutera inkunga. Ambifuriza ibihe byiza, ukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.